Yankayan some fantastic original radiant battle me akwanya. So radiant me akwanya ayaseda. Badika ka tro se ade mu ohu aya de chenye. Sa koda na sade abeche a. Ewo ohu si ade nyina. Sa koda na sade abeche a. Emu oyuram se ade nyina. Enti sade abeche a enna ene enkwa akọ. Na wo bibisa ne nyonko se woda abada na watimi asore. Enti sa bonom yensa in almatia. Ubeusa esum ane han apre. Yo bedi ni nyonko soro no take over. Ade abachi a ehu. Asinsa ni ade esa. Asenyanko pa ma de pache ye na se yete ase. Akwaya nyuma so. Ya mre ya meka se ye na be kan sika kase ya kan. Yanzu yenya bi yenya bi. Yanzu da sunam ya da sunam. E kanso nkunanse anya danya urade be hwawo. God will sort you out. No challenger. The culture on Nessa before 6 o'clock. My God will sort you out. God will see you through. There will be a miracle before 6 o'clock. And you down say amen. Because anyanya made den say and no baby a kwama. Jeme anyanya made den say and no be your cashier. And to say urade no ma departure wo bebu obi wo say urade ma waduane ni a o ma de enche wo da. I'm pa no better say asisu be kan say. Sanya fasting bi no ye. Na wa trasa asisu fiti anopa no nsia kopi no nsia. Onya ni obedie. Ebi nsi da. Empo sabe wana aboboda mo muntimi nya adwuma kwanya aduane di. Enoma
ɛne aboa ntɛte a ɔmo ni nso ɔmo ni nya adwuma kora ɔmo didi Ami na yɛn tɔ hwɛ Awurade sɛ me nka nkyerɛ sɛ he will see you through within the Kwakunkuroma Africa ɛyɛ Reverend is also Reverend Prophet Kwakunkuroma Africa 33 minutes past 3 and you wear Juma Wojum Utitasimu Unam Kindness and as on to Trotro Obawa as a man so across Sansuna Swodro once across Saman Casse also Koniwa Brem one now crown of master or down quanta the be Adam. Yes, Ahenkan Akwaaba Drive. It is Akwaaba Drive, your daily dose of positive energy. You rock you with all the hits. And the radio says, I dare to be on my positive energy. Yeah, the Baba, yeah, Juma. And we are many wafasinum and a waha. We wafasi kwajuko to ha. Sanson and Mofasi sparking. Wapia yang at the yard to Facebook or into Facebook wa. Yeah, where's them one vegagra? Maybe I told me that Facebook will be. Saranson and Mofasi kwajuko or also that Facebook book will be. And I mean, kwajo fish or also new PPI or the nyumpa. APPI. Near so the Casade. Ede was so. But says you people for quotation. Once you work Bible no mathematics. We are Bible mathematics. And now me share so for be say hey. And now mo quotations now mo the year adwuma no matroni na. Sunday me be kwa preach am sinchila na. Kwajo unim say we are the living sacrifice. Unim say yenya ni afore a etiase. Ajan kopon de yen ehye ne wanu monyam. Ena wi awu tie mi a wo ya afole a wo te ase. Afole a nyankopon de wo hye ne wanu monyam. Wona Awurade de wo ho ne ho. Kwajo se unim nyankopon sore na okan na japade wa asase so a eyeyen enode yen ho ne ho. Unim sa unim don't know. Sanya eya wo de ma eho wo ho wo de wo dan eho wo ho wo de wo cars eho wo ho no nyankopon so ade otimi de ho ne ho pa eye nipa ti Bible say obo nipa wie nani gye no kan say niema bo nyina ye. Romans chapter 12 verse 1 mo amo tro quotation no monya fast. Eya Awurade asɛm emu da ho from no miensan kopem se no nan bebo ne ade apia. The Bible says without the word of God you are nothing. Ele mo fa se kojo koto ne wa. Ezensu de kojo mo dru. Ne ho afa. Yes no mesra mo zizi okoso fudie. O de memo akọ Roman father. Say ope. Ana mepe. We are sure. Kojo asa wonye so nye. Oh mepe. Memo akọ Roman father. Mepe. Mbajo Roman father wunya kwanya tata. Ano na de. Kojo ko Roman father wunya kwanya tata. It is Akwaaba Drive, your daily dose of positive energy. You rock you with all the hits. We're ready. Romans chapter 12 verse 1. Assembly say. Romans chapter 12 verse 1. Etifia 7 no. O say, ese so Nyankopon ayem ye ma ye de a so nani. E wo se Nyankopon den. Na ye mi ye. Na ye mu ye.
man ye so nyankopon ani so we are the living sacrifice. Verse 1 I say ntianuanom megina nyankopon mo and we ma me awutie me was store wa wutie mi wo fie wa wutie mi wo adwumam ba bia wutie mi bia mi gina nyankopon ni moburo hu so e ka sasem e turufo se mo fa mo ni padua nsi ho yemfa ye ni padua nsi wo te se afole a ekoron sa afode ati ase me da ase wose anuanom we dia mesramo samo fa mo ni padua no ensi what say afode a edai etiase ye konkrona afode a ye konkrona eso nyankopon ni bado wangaza ne so again ni wangaza ne so mami ni wangaza ne so sister ni enti se ababa wa bi se wo short skirt wo she atade a etia na so ne boy ni no apena woni nkwa so atiase enema ba anu hia obi pa na nyame ni umu obeti ahwe me na mka kire ofana onu so obi nso wo hono ma o se ne boy eso po ba ye kokko ntoro so se ne be ma ne ye o pe so be jani ntoro so ba po na wa ye kokko akotonku na ye kokko wa so be ma ne ka kire nse me se wa bodam. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rock you with all the hits. Oba no ba ba kire nyankopon nyansa agwado oba no no ba ba kire nyame se tuntum na oba wo no unim ne ente nyankopon ma wo ye tuntum won se nipa tuntum for ye ho oden se broni ba ha awie ya ya nam so ontimi fa so da me na me ka kire wo okokakra kro bepa ba bi atra kwado enti wase enuanu mi gire nyankopon moburu hu so enawie mi tu nipa bi fo se yemfa ye nipa dua ne nyete se afole a eyedai etiase yenye kronkron na ye kronkron mawurade yenye dwamamo ento ho kwado na mranti o mo abo mo gba dwama mani so fefe obi guy eye ten kwado dia esan wo de dodo say o say me be koru man father me da say enti wo du ni padua no esi wo te say afode a ekono obi dia 5 ene ma no obi dia 6 obi dia 7 yade bi a wa asase so bi woni mu wo check gonorrhea wo syphilis wo bi wo check chlamydia wo HIV wo esanse ni padua no ensi wo te say afode a edai ekono and then you found nipadua ba for your mawurade for nipadua no ya ade a esema wurade for nipadua no for pagya nyankopon for nipadua no for ya ne kase enye didie no onom kwa Psalm 19 verse 14 Psalm 19 verse 14. Psalm 19 verse 14. I was say. O say ma menum asem enya wo fe. He, enawia sister, e mama num asem ye dede bi wo asum. Na mama asam onyankopon de asoma me enawia yi. Sa kwakunkuru ma me mfa mra wo no. Ma ne nya odan, enya wo fe. Ha. O say ma menum asem enya wo fe. Mama num asem nya wo fe. Na mama kuma mu nkomo enso weni. Na mama kuma mu nkomo a enawia me ne udi yi. Enso weni. Kwadwo ma ne nso weni because anya sa da tun bebu hu akonta. Hallelujah. Amen. Obi wo ha kwadwo ye kasa sesi akra ye ho ene ye bo o ka wo mo po mo ho pe e hwa no chim radio no won peso beti asempa ye ka kire na awie ba sa asempa we na de obekwa nkwaje mu because minimo bi a wa po ne ho ama ne honam no akwakoto ne moja mu utimi usa onya abrewa nanimu emo aye ba ne ho na wo po nti ama nanimu atwonchon te sa atwomo ena wie ye ka asempa kire wa ho se dead. And you say, Mama, no more some anya day, and you're dead. Yes, sister, Mama, no more some kaka, and you're dead. Monsieur gave you a sebra, voice, yammy do am some das, voice, him was says, I asked for voice. First, in a romantic voice. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. A man young couple, animal some,
anya wahi ama nyankopɔn anum asam how ne mama awurade anum asam nya den anya wo den dava ne awutie me ma asam anya wo den obi timi num wia na fani tirim eziampo de omozi bibi de laka nipa mfani nipa dua nsi ho se kono emma fole ama awurade ena na wia ye ka kire wo se yemfa ye nipa dua nsi wo te sa afode a ekono ena nwom ne se ene asami a ya kan ma nya wo de na twenko mu na fa ye adwuma Psalm 50 13 verse 14 Psalm 50 13 to 14 what say Psalm 50 verse 13 to 14 yes ose medi anatwinam tie medi anatwinam na menum empapo moja verse 14 no ose fa aseda for the ebo oyankopon fa aseda for the emo nyankopon na tua waboade na yentua yaboade ma ne oto osoro no esanse ono ana yadan no ose sanka ope apapo moja ankombenya bi adan adi so penantwi moja no mo ankono awurade ankobenya bi ankasa obi nantwi ekwa obema ka bi fi baby he na obetwia fom so na omomoja ni na hwie gu fom na ankono awurade asesa bata no hia no sa woni pa wote ase sa obebo fole kronkron ayadan edi ama no ana wie wo hu hia ma awurade awie mese wo hu hia ma awurade maybe you yourself you don't know. No, let me be sad lady be say you do you know yourself? You jina ho hwe me o say there be o. Nam say unim say you obi a wo yakese. Unim say you obi a wo kron. Unim say you obi a wo nyankopon japade o do be hye no ho anu ya. Say unim ho na wo sai wo ho. Isaiah 56 verse 7. It is Akwaaba. Your daily dose of positive. I say na yemmo aforia eyeden etiase. Mami edu baabi a usika no fa bi ba aforia ma wurade. Sanya be ya da ne de wurade be ba ho bai. Sanya be ya da ne de wurade be ya okese. Waboa de a waboa se awurade se wo bo me wo ba na se wo ma me tenase na me ma tenase na yetimi koba yenya duane di yeda na se yetimi sori yenya ntoma fra awurade meda wase no wo se fa sa boa de afode ne yeden fa bo afode ma no obi kwa aso dem no ko UNC di kura na ne ho keka unim ne oyo Isaiah 56 verse 7. Isaiah 56 verse 7. Also say. Also me the one baba before konkrone so. See, also afedie, or the yan baba before konkrone so. Also na ma won eni age me na awurade ba ma yani age. I want empai bo fie. Enti unipadua no, Saudi si what say for dia ekono. Afedie awurade ba twen aba ne nkyɛn. Na obama wani age e wo nyankopɔ fie. Obi last year obi ankwa sorry da say 31st watch night. Sound say ni nipadua no ade a ehia no aye wiase niema ene hia no. Tanya say ye bobo e wo ha ne twobra kura obenante akwa hebi. But so ka kire ne so nkwa sorry fi ahwe ye gi so bo aso because ni nipadua no ensi what say for the ekono. Na awurade se na afedie wo a wutie me no wo betwe wo ayadan aba ne nkyɛn no do be konyankopɔn fie kronkron ne says ho and who belongs to Jeremiah chapter 6 verse 28. Oh yes, so far bet me out running now down. We are not passing through. I am crying so now. Have you ever had your same one here? The Becassa chance ourselves and Quam Danny Dane now. Hallelujah. We are not to call him. Jeremiah chapter 6 verse 20. Jeremiah chapter 6 verse 20. What you call? Or say, Edena Odudumfo. Our different Seba. Ba ahwe de pa a efri etiri asase so no ye ede na odudufo a wo fri seba ede ba hen ahwe de pa a efri etiri no asase so eye ede ade na wo
ubetimi di unipadua wo de boy adwaman ya mfaso be na beba so kodwo asem opeso obisa ye no se wo de unipadua no eye niema ensa mfaso be na beba so emfa bibi pepa bia enye den emrew se wo so na ode wo ho obenu lakalaka emfa mfaso pa bia emaw enkwa ekire no obesai se wo so na ode wo ho obebro a wanim bedwiri obi ahu obehu se wasai wanim bedwiri ama wanim ayeden asai se so se yemfa nsaden makwase a nipa awayeden osai wate ase enti se wo se we nyina yenya wo na ya ede be mfaso na ede bebro enti wo so odunfo na wo firi saba oba ye no ede ade na ode ye den ode ba ye amfa bibi pa bi ama ewe mame e wo saw de wa for unipadua no e bo for de ma wurade sanya be ya mfa so pa bi abadan e be ba wo so kojo ti we o ma me hu wa nanije because seven previous a wonnom sanseye obi timi nnom sansa na ya te se bodamni obi timi nnom sansa na nani nyina dwurubi utimi hu na hu se enti asumesi ana onam kama ena nani ma dwurubi o ka kire ne se jansa ne kura se menum awu odwodwontwie sa na bible kano ahwe ya wo yemu niema nyina ba dai ebe pro. It is Akwaaba your daily dose of positive. You kura sab na me kan kire wa yi obu fi me kura maka enti o se na yemfa ye ni padua ni nsi wote sa afode a dai ekono enti unipadua no o kan ba bi o se kan hu se unipadua ne Onyankopon sori dan na sa wo se na awurade ba dai ebe se wo Nyankopon de bu ye be kojo uti wo sesi yi na se o se nyame unipadua ne Nyankopon sori dan ti wo nom sanse ya wo se Nyankopon sori dan na nyame na ebe se o se ho nyame nsai wo na wo sei o se ho wati ase wona wo sei anwe yo yire kura unya bi nwale wo yire betimi agyaao because ebia no otufu se jansan sa wunyai obegyaao otufu se yinu janom sa wunyai obegyaao enti Nyankopon so da na wo sei no won se Nyankopon wabu ye bepa o se na de ewiye ni so obesan buaten se nipadua no de ade na de ye ewa asase so ena wie yi fa wa unipadua ni si wote se afole a ekono krache memfa wabra abone nkonko wiewia emfa nkowie amanfo niema krache emfa nkowie amanfo koko emfa unipadua no nkowie amanfo koko kwajo emfa wa honfa ni nkowie amanfo koko sa wo intelligent ya fakotena school dem na fa suade na ba lawyer fa suade na ba teacher fa suade na ba nurse fa suade na ba radio presenter eno na kire se mfa so pa bi adai aba so emfa wo nyansa no mfa nkowie amanfo ade ababa wa wutie me emfa wa honfa ni modwaman emfa wa hofe no enya niema ensem fata emfa wa hofe no ukodu na baba wa bi etwe se shishem se shuka o seden ukodu no otwe wo ni hwinimu a asanye nipa na awo no mame emfa wa brabo no ento chacha ento se yemfa ya brabo ni nsi wo te sa afode a hedai ekono Romans chapter 12 verse 1 sanya be ya mfaso beba so enti se o kan proverb na wo so okwase na so ofire tifin ba ni na yemu yadan ehye no what ya say kwado se ofire tifin eba e wo so ma me na koma to ne yem eni ukwasa ne yem hye no so de America be sia wo so de America be sia enti o se so nyansani ba eba ni ma me di America be edan ebe bam no because o de niam pa edan eba fie se wo musuo ba se ofire tifin ba wo se obi gbagwa na nkope ba bi ate because ebia na oba ne the trouble edan eba ena na wie awurade se men kan kire wo se wo a wutie mi wo ka mu wo a wutie mi wo fie wo a wutie mi wo adwuma wo a wutie mi wo store se wo ni padua no ye ade a ehu hia mawurade na fasi wote se afode a edai ekono ena enwom ne se mama no mu asam na meka na wie nya dai enya wode kodwa asam ya meka nyansadem de yansan wom kodwa asam ya meka emwa ebeboa twenwo fre diaman ho emwa o gas mienu gya ba ko a emwa ebeboa ebema wabrabo ya dai atumpon Nyankopon peye yi 3.3 no challenger asam ya kan obi antimi nka bi dabi Romans chapter 2 verse 4 na me fancy 2024 on the highways. Ya kofie boko.
with the word of God. After Afcon, Yabama software kuku damatitru zo ababi. Oti wo Pentecost software na wiese meneno. Ena ye adwuma no. Ana Anglican software Methodist software. No so wa ha. Na semya me de ma no so de ma. Say ya wo de. Yeah, free bonto. That's right. Kodowanya. It is Akwaaba Drive, your daily dose of positive energy. We're rocking you with all the hits. Romans chapter 2 verse 4. Say. Romans chapter 2 verse 4. Akwadwoko. Osa anase. Osa anase. Wote na yemiye ne naboto ase. Anasa wote na yemuye ne naboto ase no. Ne nabodo kire. Ene nabodo kire no. Osa na wote na nabodo kire bebre ho a. Osa wonim se Nyankopon ayemiye de. Osa wonim se Nyankopon ayemiye. E de wo bekọ. Adwensa kire mu. Mo. Enti kwadwo asem ya wie ya kan emfo obi nkwa adwene sa kire mu. Ade bekọ. Ayo Nyankopon yemuye. Ana na wie ya ka kire obi. Kache fa wabra boni ma Kristo wate. Emfa wabra boni mansa. Ebe sew. Debi. Emfa wabra boni ma koshubra. Wabra bona wo bono wo yama koshubra ya wo de. Sacherefi ho. Sa. Wo yama wabra bono wo maame kura nu ne ho sa wo ya da wo wo. Kwadwa wie ya me kase obi maame aka bi. Sa akwala we de manu me ho sa me ya dai me wo no. Esa so obepia bebia. Odi amane na eba. Trouble. Obepia wo ba no na ne nsa nyina prepare because wo abuse tam. Ne maame mpe ne ho ase. Ne maame mpe ne ho ase. Ne ka ne ho ase mo bro no so kwadwa urade nhyira. Na nsa insight e ba so no eso. Amen. Urade stand insight bi e wo mu. Ana say na asem we asem no de pa o e de awurade anu monyam ba dai ebeba wo ba bra papa kwadwa mfa nu awurade anu monyam ma edeba wo ba bra papa mfa awurade nkanko ma edeba wo ba bra papa mfa nkoso ma edeba na sankoso no is a benefit to you wan kasa kura nipa hu a sese o fele so ba dai obekasa wo ho amen and now your sister wo de wa bra bo no aye niema enya che awie die kwakunkrom ala braka mi gire urade mo buru so esrew se sesa wadwene kakra yes mi gire urade mo buru so esrew se ena wie yi wadwen fi sane ma fina wa ya che no wo sai wa brabo minima brante bia wo wuye wonnom sai wo wuye ne yefru ni pai se tom because jayo oso wo nyai ene kun no ana wiei ma awurade asamo anya dai anya wo de sa ema nsa anya wo de ema petition nya wo de ema nsa be sa wo nya wo de because awurade ya dai edo into say na momfa mu nipadua ni nsi wote sa afode aye dai ekono live as a living sacrifice. Na fashe urade ani. Ahenkan 93.3 FM. Simply the best. Get we na no ati. Kojo ni opese o kan so kakra ne enko. Afa asem na se ni nyina ne yaka no. E asem a emuda ho. Esa se wa kirew de e wo se wo ye ene impact a e wo ho. Eti osofa weni padua ni si wo sa afode a eti ase na eso onu Nyankopon ani eti se ukọ drodo tattoo se eye ofe na ukọ drodo tattoo se eye ofe na unya kwanya ko soja tattoo ni nti yemfa so unya kwanya ko police a tattoo ni nti yemfa at times we don't know the implication of niema bi ya so atiase Inti se okọ drodo tattoo minimbo e bia onya chance e wo soja na omo yiye ya train bibia omo kọ hwe na chi a tattoo bia da hwa na omo pam no inti niema na wo ya ne no enya urade na wo ya chi ano ena wie me na mekasa no kora na kire wo kwadwo sofo bia bedada se wo ya ti urade enya urade na wo ya ti ano wo ya ti awo ho because urade ball te se ne seso inti ade na wo ya no wankasa na wo se wo nipadua sa ayate sa akwada wo kwa akotworo nso he na ne maame aka kire nse kwa atwero mame ne maame so ontwero ma nti aboro
wɔbɔ ne maame aboro wɔntwerɛ ma no ɛne ɔbɛtwerɛ ti ɛyɛ wankasa na wuti awo ɛyɛ bebu na nyankopɔn buu wɔ awia yi yade a ɛtene na wɔbrabɔ ɛnyɛ dɛn ntumpɔn fa wɔbrabɔ yɛ nneɛma ɛsɛ na mfa so mmra wo so hallelujah amen kɔdwo mapɔn abusuafo medin de reverend kɔko nkrom africa sɛ na mepaakyɛw yɛpɛ asase atɔ enti sɛ bi a wɔ prot bi ɛda ɛkwan ya no from ɔdan to asene na wotɔn prot na yɛpɛ 2 or more prot ɛna atɔ ehia ne sɛ ɔbɛfra ahoma yi sesi a enti asase no sɛ bi a wopɛ sɛ ɔde ma rent koraa yɛbɛ rent ebi a 10 years mo renting for 10 years 10 years so 2 years ɛne ne ɛkeka ho ebaatɔ ɔdan to asene road side ɛkwan na no ne yɛpɛ ɛwɔ inside yɛbɛ ha yɛ ɛkwan na no frɛ number we sesi a 0244 87 87 63 0244 87 87 63 ofra empanyimfo ene ubedi nkomo na wona ɛpɛ asase no arent no ɔmo no ubedi nkomo na ɔmo abegye sɛ bi asase no ya abusuafo de na mo de ma rent afrɛ yɛn sisie ya ye broska sisie ya sɛ ya ode otiska sem de wo sere wo piska wo de ya na sɛ obɛfrɛ number no ya de bɛbrɛ me ba ja afra kuma community hospital o se me mo amane na me kan kyerɛ wo sɛ yeguso a yeje ayaresa yeje afoforo won a eyade emma wo mo apomuden ne ayaresa ne hia ne sɛ on ye bedi nsa wo so yade bia etete wo ha wo no wo de bra afrakoma community hospital doctors for mo abobbe ewo ayaresam ewo ho nurses for mo nimte nurse ni bi wo ha ukohu ne kura wo yade no kura na adobre because asem obeka kire wo no but sa nurses for we die oh awlade mawu omo wa abotre wo kasade omo nso ofe uhu bia wo yade no kura timiko eye afrakoma community hospital me pacho midwives for nso de bo oh my god utimi say omo wa abotre se eye awo no mo je a omo wa abotre je awo no kwada no omo jeje omo so fekura keke afrakoma community hospital OPD ye adwuma lab ye adwuma sanso na ye o theater me pacho na children ward ene ne keka ho ye hia ne se obeba na ya hwe ye adwuma 24/7 me pacho eba ne se etwo ewo ba bi so anase unua bi so se hania ni na ye wo doctors for amoye special doctors a amoye sa surgery no oba ne ye yi afri ho na ho ato frɛ number is here 0597 005963 ofre na on sabitimi agai OPK Dynamic Enterprise osimin kan kire ose eba ne phone accessories dia ene he is number 1 a cheze obi agina tum Ghana ha woni koyiko sa wo per charger eye 20mm ahoma ne wa asa wo da wo mpam na se bia switch ne kra wo ho a ubetimi atwa afri ho akọ dem ho eye OPK ye wo Android one iPhone and a Type C and a OPK power bank eno zunya bi nyusu ya pebi na yusu na wangaza na obedi wadanse battery ne che o de charge aye fast and e kro no me pato OPK airport eno so se unya bia pebi na yusu ne sound ye good the battery che wo de tie nwuma wo fili awrade obetia ne tintim saw sa twintim sa ene ebogum se ya OPK nema alai OPK multi-purpose charger we he ye wo Type C charger wom Android charger wom iPhone charger wom ena banche abai ne charger wom bibia
nti sɛ onya baako a wanya charger ne nyina nti sɛ ukura phone 30 kura utumi de charger ne nyina OPK smartphone unto bi akotobi OPK iPhone battery nti mo amukura iPhone 5 up to iPhone 14 no mo nya lock ya de mo battery ne bi aba na no de sɛ ye ukochin ya wanya bi OPK se men kan kire sɛ bi wo kuro dua mu sesi a ebra me ka sɛ ya na wakwa akopɛ bi ato na ebetimi aboa OPK handset and I say hand free na nso oba o sabe tumi aka bi eya afre ye 0242 52 69 99 and 0542 32 1314 say ukọ baabi a ye ton phones e wa kam odam patam ha on sabe tumi aka bi titru asundwe ma phones uduru a OPK niema no abobbe e wo ho ne opɛ bia no akwakoje ne bo nso da fom bɔkɔ abusuafo ɔsɔfo gogunkruma me konum su abasisi a me ba meto also. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rocking you with all the hits. Ohimami ankambo juma ewompem na asema yame wompem pawo. Minua kawakuma ato yem amaje herbal clinic esa enyadowe nyina. Wono mo esa enyadowe bi te se bema wayemre ewompem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadowe bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amount. Se sei krampo na mefe dware bana so me ho keka me de se zongola chichi ena achimio. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre udane weni ede kire amaje herbal clinic a wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru ubehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo ene gas filling station no ene di enfeni mu fra won ewo telephone number edi di soyi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. Ago adeshimama minkwana boni Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache intina mani agesa no na mnim se achim dane ni mpatamade se wupe provisions pa duduo mato a agye nkran se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina awo Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache achim dan Mandalina Hotel ase ope ana Frimpong Enterprise bo se ebabamba meche security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na mebepie mu aha no na ekọ na eba na ekọ na eba anyomani say ye tea tomatoes say ye frito say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say ye detergent ana milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and na padlocks bibia buzuze tam our Frimpong Enterprise adwumawura wedi papache ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso pro wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi ti say sugar toiletries milk drinks any communion one de keka ho akogu mu shop there woni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel abronsan no e na ben pa friend ewo 0244 897 525 and 0242 111236 Frimpong Enterprise ebien nkobata foforo ewo achimda adwumawura yawo achimda mobile total filling station ho yane GN Bank and ewo edan bakum between Court Stationaries and Electronic Lane aye ben NIB Bank no eho de soft drink bia wo pe no onsabeka na wo pe provisions ne ho kwani ba de a ene yewo new branch ewo achimda nkwantanim inside the new market building aye ben odan secondary school ekwan so bicha odan school Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache Efia mi hu wache papa bra nansen yade a me yade ye enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea anka sa brei adibone do we na ka ho asem ya na
bia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan naso yie. Na sanya hoden ekutie nyarwa hodo a woni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bere wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edudie edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea bia to ewe bia onro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwadie nkratoi atum. Sa open phone accessories papa bi te say charging cable, charger, power bank, airpod, and a face smartwatch a monitor wapom den dia. Eno ani OPK product. Eno ne papa no. Tomrosi, who finished you say? Media down to us, no matter how far we come from. A mighty power of a buy, Adarum, a face, or the mighty power skin ointment. Abeja, I'm a 2 year rabbit to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, or be a cocoa if you free. Say, would the Mkunis Raslas pet, not echo. Order for and Emma Coco and knew them. Mighty power says, so we am at him, not yet the stone cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no boom kudu, not a kutua. We hear mighty power keep fit laxati. A bema we have no more. Mighty power Tony, a young Mississippi. The Mamma Johnson, dear more for Sunny. Mighty power. It's your potty. Send me and your mapping for a battle of Mancolano for and then Kola or Munyan Fiedum. At 0242 725 009 and now say 0243 122 192. FDA, a good in crap to a Driver, na for me ko on board here ensa wom herbal clinic. Na me for many coach amasa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mafie biu. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Ujale na wuti ho saa, wuti ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade nsa wo mu herbal clinic a won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo wuntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade nsa wo mu herbal clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free mitwika okrom ha obi afomehyan ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wabene kwana kwaje ayalehwe oba de ensa wo mu herbal clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372. Hey, na den e ko so amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Hey, na school ben no eni omo yade. Only believe senior high. Teachers for no woman penny papa. Hey, me ban ko tro ne de enye kura o. Oh, me se fa ne ko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana kire. Abofra no de wo sister ni tia pon na wo hu hwe a ne ko only believe. Afi omo tro so hwe ni nyina pa. Menua, am afra ne ya dacho. Hey, BC so sha womo tro ye. Say wa pass yo, say won pass yo. Fa ne ko only believe. Na the sia me ne worker say no womo bia admission a womo che mmofra no. Form 1, form 2, konya da hono mu se sia make say. Ya say body anyone ye din kanfo. Only believe aba. Abofra ne ko hona ne so hwe ne de. Kwa bia school be ma chachire for me for so mmofra na pass ne de. Womo be ye. Wo school fees so de ne border form boko. Obetima twa ne installment. Kakra ko say abofra ne be wie school. Menua, na say
say ni papa frado so eto bi ka say wo ju sika no wa ma wa bo frado kwanya wo school mu no ma mempene ko school mu na ni school from pedifo no enko kasa na say wo sika fa ba bi dia e ma school mu me complaining so ya bia the platform ma wo say admission school fees ni crowd ya e ma na nya dadwen wo dia ne say wo di wani be kire mu e wo only believe senior high edifo wani kire mu wo achim go krantu anasa fresh 0240 202 148 anasa 0247 670 736 and 0500 041 317 only believe senior high school yeah yeah It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rocking you with all the hits. You know, say money no be problem. Honest on the block. Alright, I'm back again. You know what time it is? Straight up. Alright, what's up? Listen. I bought him another game, I miss him. The shell she been on the throat, so win, you know. I come up and not to chit me, young Mimbuna, and with Simba reason at the real day, you ma. Oh, I bought. What did I dear good, Jima? What a tema for him, Tibudim at Tema. Then my Papa dear, never pass to Crapoma. I guess I'm in the jail, home, me poor Biasoma. I shall win up about the young Conqua, just some pipe, a few rice, one genoa, but Tema Bobuano, Mini Bin Timamua, one on the Jamabakari, eh, Billy Patakwa. As I see that, they be a one I'm over near Mamma Papi, Via, Mosia Yamu out of Fiaka, as long to be a man, Sakana de Yamia, but the whole came out of the 5 Lady Bianca. If you want to join my brother, if you get you man, be too fair. It's your two, if you are bar. And this one, you to Puma. Yo, now this was a champagne. But you don't still I maintain. Ha, I bet shoot is campaign. The group in your guy complain. The way you did, you must back home. This girl could they kill me. Money no problem. When I see about the mess up, maybe why you they do me so? She they mash up my head, oh. This girl they go, they make her go low, hey. The way you did, you must back home. Girl, you kill me. It's been a long time since I saw Millicent, but she will always be my number one chick. Cause I put a mini bow, no one on the team. I say, Charlie EL, go back out, Joe. See my fuck up in Manapa. If it's an wedding, see the Suja force of her. When time penny pin, if it's an America. So one of the fan of Mamma be out to pass. But here, more. But I go on the die. And you will see you, Reggie, come on the crowd. But you go to the figure when they were out. And the baby do, I mean, until the dim for the shade, I didn't know fear, but what does here, until the new beer, I will give me listen to the new defeat, I'm a tidy diagram as a bad news. Now, it is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rock you with all the hits. My body died, you breaking heart way, dog down. Me and the light come, I won't keep on suspect come. I know they care what they say. Anything I go pay. I gotta love you over and over and over and over again. I know they care what they say. Anything I go pay. I gotta love you over and over and over and over again. Okay, how come? Everyone on the video by your land. The plug your phone when you pick up. So, you put your do with your holiday selector. You invite them. The bleed by your coga, you can come up with the body side of a future rapper back come. It was wrapped up time, I'm a dunkan. Okay, not the favor you die top. But you go me look on the sheen and love for right come. Mama who got above and down. Above and a woman, her kick come. Get him up, she done to a sight come. My body like come. Get on my table, my gina, I'm a glow. Alabama, see my glow, I know right come. Get him up, my party die town. You breaking heart way, dog come. Me a take come. I won't keep on suspect come. My body die come. You breaking heart way, dog come. Me and the light come. I won't keep on suspect come. Get him up. I know they care what they say. Anything I go pay. I gotta love you over and over and over and over again. I know they care what they say. Welcome, Africans on Ahenkan FM. And you're rocking on your station. Shona music. What else? Let's get it. Go. Yeah. Let's start. Welcome, Africans. Are you ready? Okay. It is a massive to the I don't think I'm a person. Ada oba be ono ono na oye tata
Doctor. Yeah, dream the commune and Yamaha today. That's 17 minutes past 4. No nine. Ebo peboy upon. Now you're sorry near the commentaries. I'll hold your bro. I know much as all you know is serious. Hi. The patron no numia. Abricos. Omonaja. Oga now. Then a cool chop. I'm a Nigeria for. Hey, Debbie. Manoko watcha. A cool chop. I'm a Abricos for. And at the same 5 o'clock now. Senegal versus Cameroon. I'm also the Tuatia, so the piece of oh, we are Ghana for your barber, same is dream for. Yeah, but same is dream for. Oh, we are 8 o'clock. Ghana prisoners, because last time I'm tired. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rocking you with all the hits. Yeah, never could say Ujam Ukraine. Ghana for Besha Egypt for 5 now. Oppresso has their oppresso. Ah, oh, not Chia now. I am as well. Chia now we are in Sufri. Na Misrim for Ademu Sankrofo, Misrim for Israel for Montimi, Montimi and Israel for so. And then my main secret in Chile. And yes, a Ghana for so, yeah, why more? Munamuka say Israel for Adaya, your friend say, dear we cry, friend say, yeah, dear Diani. Oh, Ose, Precases Ghana and Israel ne busy Ghana dear Israel for. Massa. Unim ne oka. Enti Misrim for and now I'm obesan ye. E wa pokoko na chi no. Mose fa poma no fa kire zure so me kwanam. Like my thing. Enti me bajo. Me activity phone lines na sana mapon. Say Ghana ne Misrim for Egypt for. Oh no besha ne yonko predict and win. And ya chira me agaza na mde be ma. Yes was for na. Predict and win. Now me predict say Ghana for ebedi kan ahye Misrim for baako. I'm omoni abre, omoni bro, mobete ashe ye too hard. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. We rocking you with all the hits. If I told what di my term no, what the software term? Why nyade? Hey, na Dabio. One more yes, selection. Any teams, you know. Yeah, you know. Oh, yeah, Ghana for your day. Yeah, your day. Now, Monday, young Quasho be some of the Yaqua Quasha ya Tamfonsa. Missing for. So, Momo, ya no Mungumi. And then they are slave, they say, Misrim for answer send no more pumbiara, Misrim pump of body biara, I rather memo be Morgana blaster. I will yesterday. I rather yes, no. Ghana blaster. Misrim pump body biara. Misrim for goes to be a moya drink. So mo better Ghana blaster. Every day, last time they say, now Misrim for pump body dear. Umo be more mangana. Already free as that. Already free as that. Amen. It is Akwaaba Vibe, your daily dose of positive energy. All the hits. I see the Jima Sikwa no. Amen. Jam Trading Enterprise for some Ahenkan say banner dance padia aboya number 1. Sa cement na banner send that one.
open iron rod 16mm to quarter rod POP plaster board. Ni na no jam trading enterprise. Brown abra bejibi. Eba just up paint home charm big size and small size. Ni na no yatombi. Akama ni junction there wo. Yani yayi. Ane din hwe animo. Aya afra 0208 123872 and 0244 566880. Jam Trading Enterprise. Maza, ya nema bofu. Mamencha ya yisamre wabi atumu ha. Philly vibes, no. Yeah, good evening to you. And I'm a mention taxi drivers for ATM. And no be a chance watching a bro. Baby, Ahenkan Akwaaba drive some race. Yeah, good evening. Now, yes, more about center. Unko hoda. Masa ye call no ni who say yes. Nubra ewa ho. Now, ye no aye. Ye pesa wangaza na we ni wofie. Enti ya ni committee. All of you say committee again. Committee. Thank you. Committee. Usi ni uhia ye nsuohye 10 minutes pepepe. Na nsuohye na ben. Fa bag baako. Fatum. Odi tumwa kem ebedi edia born grown. Wono mo a ohu ato. Beba acho onye mo amenu mbi. O ma kwada nu vo acho. Onom na nopa ne anwumere. After say we didi awie bo. Na o be to wate. Eye for your general well-being. Ya de bia how bia. Eye committee. Quadrasto Pharmacy Shop na kwajibi. Dr. Paul Kumi. Friend wa umensu 0248 716402 and 0503 785656. O friend na sabi tumi akado. Okwa Green Pharmacy bi o ma Sarah Pharmacy. Sarah Sona Amwafo Pharmacy, Chumasi Drugstore, Ochiniba Drugstore, Kennedy Drugstore, Bosume Pharmacy, Wafaya Drugstore, and Kwamwa, Okwa Sabi Jubiaka, Kopebi na Tona Beboa, Nyabi Swe Wenyadi, Ujane Swe Wejadi, committee is good. It is Akwaaba Drive. Lucky with all the hits. About your Donku venture, some country. Says she America say, and Sambia Peso did do Gabia. Moya sports. Monsua Momo Moba Bedi birthday parties are hodo. A year be a wobia. Sao pensa todia ye where ye paps a hodonina. A ye Donku ventures. Open sa atodia kwako wale o yira. A ye Donku ventures. Me bacho o yire no e hona waso koton sa na de koko wale no. Sao pe snap and I said ya in a cow. Me bacho Donku ventures and I was soft drinks and alcoholic beverages. Bibi ao pebia. E bane kasa pre kwatre se e ye 1D 1F. Me bacho ye product Ghana ha. Yani produce wa Yana distributors ewa mantema. Ori eninsa so wate. Bepacho wholesale retail. Process ne da fombo call. Sunny Star Fraser near Jubilee Hospital Babu Odame Road in Soa. Oba friend 0555 486990 and 0556 25 2668. Donku Ventures. Masa ya mansa nsa ne boyfo abafo no. Me pacho predator way. Ye be so. Say Ghana Blaster. Omone the Pharaoh of Egypt. And then omo wokwano 8 o'clock in the evening. Me pacho bebre. Predator win. Why no be the kind attract the kind? Why so no be kunim? Why no be sha nyonko prayer ben e no be sha first goal no? Me pacho 0201 944 0554 820910 ahoma no predator win. We are dan kura ayi Frimpong Enterprise bema mi bibina me de achew nam ka kire o enti owura Frimpong Enterprise udimo me ya predict and win enti me ye wi me ba wa ba beje ade e de amani pakro be win se what you say me pa try can drive udini babyเอาcash every
Meda say amatia for na no me ba ho predator wen yeti o. Ghana mun need so much no. It is Sarah Bedi cash Ghana first go. Na Samoja atia Samoja mobi. Sarah na be she. Okay. Meda say ya chro. Me ba Ahenkan drive. Wudi ni ba bia o kasa free. Hey man, stagger that. Yeah, you know me better. What's up? Cool things, meet you. Oh, Ghana be you too. Ghana be unu too. When I be share. Unim no. Moti ani nchire o. Eva 0201944485. Ahenkan drive. Oh, we are both. Zegere, udi ni ba bia o kasa free. Yeti o predator when? About 2-1 against Egypt before. Egypt for Beshe. Oh, the other side there. Nyankopon nyinkyere o. Medase, nyame nyinkyere no, nyame nyinkyere. Ezi ade Ghana Blaster nananom ne yesra wo. Se Ghana moti a ewo Ghana nyina, moti a ewo Ghana nyina gobobo ni. Om de omo yamframa. Om timi chibo no de show moto no om de akose go ni mu. Me ba jo 0201944485 0554820910. Aya Frimpong Enterprise. Also Predator word. Frimpong Enterprise. The part yourself person ko turn your mouth Frimpong while you are good to go. Adibia ko to bi ai bi o. Nya ko no nya ne se obe point se me pewe na wa yimpewe na wa now dia ba na obetu aka now de wa de ko fi. 93.3. Enti say bia person ko di drama ba na di ko school. Ana say bia wan kaza person ko di bigu fie. Na mudi. Wo store person ko di dwagu na ton maye. Ni na no aya Frimpong Enterprise. Adwuma wura ni. Ye wo akemoda. Me ba akemoda no ground floor of Madalena Hotel. E wo pe na obehu ye. Ena Frimpong and Nest. E also ye ton soft drinks ahodo nyina. Ensuo na ope o. Wan na ope o. Ebi wo. Me ba Ahenkan drive. Wudi ni ba bia o kasa free. Yetio. Minim de. Enjo no be di kanse sana nananu maka kire o. Me da se. Enti kudus na be she. Me da se. Ye nyame Ghana nyame kudus. 0201944485 0554820910. Enti Frimpong Anest. Soft drinks yina bi wo. I don't think modern so be ko no agwa to be Ahenkan drive. Ozo ya zegere maza wanye. Dadwa ni kwete. Fabom nempai dadwa predator wen. Me the Americans say born the Ghana be win. Me da say when the Bedi can first go. Me no de nananu munyi kire me. Me da say nananu monya ne ntem na munyi na mo che. I go give it to you night and day. I don't think Frimpong and Nest. So soft drinks and nsuo nyina bi o. Na wa kwa jibi. Sanso na ya bi store ne foforo kra. I want Quantenum New Market. A quina no ope. Don't say a sandboard ball. Ube dija at send your Wakoma hotel now. The beard them, your baby a bill. Blabejo dear. Samsung and mobile. Inside GM Bank, both the Nimo pay. Close to an IB bank na. Back also yao. Maybe a giant can drive. One so ya zegere, hinanie. Bra Kwame ati say. Mo predator when. Mo dem hu ye ni. Yeah, ni Nyankopon yi kire wa anse bonsam. Ana me kawia na wo be hu de o yi kire ni. Mitie. Ya be wini. Me da say. Ene bonsam na yi kire wo. Asamojan so mobi. Ene nyame na bonsam na yi a kire wo. Bonsam ha jiro.
Yami ya de no no so yi. And on to mobile inside GM Bank for building more close to an IB Bank now. Your back on so no challenger. No challenger. Bet me a friend 0244 897525 and 0206 473953 0242 111236. Prempon Enterprise. Juma Urania. What deep up an ache. Intime Pacho or say predator when. Me were 2 minutes. Me de sorry. Also bet me about subi 0201 9444850 0554 820910. Eya homano. Oba no abodi baby of reni achro. Eya predator when. Oh yeah. Ghana for Medican Ashe, the fellows of Egypt, and I say Ghana Blaster Medican Ashe, Egypt for Medican Ashe Ghana. Ebe scores and ebe say before the 90 minutes, you know, why nebe through Edikan because for the Ghana for yani that or Yedikan we back. Ghana Blasters are we back. Kived and I say why am no boy. Yani am no boy. First match in the anyone. Kibet. Almost say 2-1. Now that the referee no me bufu ne pa. Ghana for body poor moto. I should go back. Almost say you say offside. One because of course VR no already adding so na no say go. One enti ama my confused pa. Yes. Mesre Ghana for baby edro bi aye fasting ene. Where did the craft? Or did you figure na fasting? Na bon pai ma Ghana Blaster. Minti kakra kai. Se Ghana honhom nyina baifu amwo Ghana nyina. Muso mo denya. Mo kwata Ghana Blaster echi. Na yen hye Egypt for fellow mano. Yen ye ho mfiri om nsem. Yen fi Misrim for sem. Na Misrim for ye hu om nei. Almost na echena ye hu om bie. Maja mapo. This one right here the comment never. Mom friend am fan excuse me, mo van cheme. For you more than just be my fan base. You go to send me to my early grave. Enti fellow for ye hu am nei. Eurade. Kana boss rewo. Kana boss yo. Oh. The fellow for ye hu am nei. Eurade mo kwa mo se ne o. Kana Blaster first rewo. Hey, Miss Yada never said here. As I say, version. But Ghana Blasters ever share 2-1 against fellows of Egypt. Yentimi wa moda. 93.3. No challenger. No challenger. No challenger. Yani eka. Yen defeat to a moda. And a defeat to ball for the way. 2013 ye defeat to a more. 6-1. Yes, almost 6-1. I said, you bet me a show. I know more than quad and the boy. I'm more than quad and the boy. And yes, sir. Said Ghana by Funina. Ghana and Saman Funina. Ghana Mutia, Homo Ghana ina. Munkota Ghana Blasters. Yes, a body, and Yamiazem. That is a bonsam. And the bonsam. Kota Ghana Blasters watch. Nene. Yen shibibre. Hallelujah. You know it's out you free room, bagu, you free room, 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 Ebusia for zimi free mu enti ma honu enti ma ye free mu echena ebehia echena de match ni 2 o'clock enti echena minti memba on fa ntebe ya me ya adoma Monday ye behia Monday meba Saturday na Tuesday meba Wednesday meba ba me pom 4:30 enti shene so pa fama me
Sunday deɛ matches ɛwɔ hɔ nyɛ fɛ de agorɔ ti Sunday deɛ busuafo mfa nkyɛ yɛn busuafo mfa nkyɛ yɛn ɛna Saturday so saa